turabasuhuza cyane nshuti bakunzi ba Bakora Media TV, tubifurije amahoro y'Imana aho muri hose. Turabizi neza yuko mudukunda kandi mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Ni kenshi mwagiye mwifuza yuko twazabaha ikiganiro kuri iyi channel yacu. Benshi banyandikira bati Eddy Kamoso rwose dufashe kugira ngo uzajye uduha ibiganiro. Mwagiye mwumva ubuhamya bwacu, ariko natwe turavuga tuti hari ibyo Yesu yakoze ku buzima bwacu, kuva mu busore bwacu. Hari aho twagiye tugira intege nke, hari aho twagiye dutsinda, tukaneshwa tukanesha, ariko Uwiteka agakomeza gukora ibikomeye. Niyo mpamvu rero muri aka kanya twongeye kubabwira yuko twabategura ikiganiro cyitwa Yesu iwacu. Hariyo bamwe tuzajya dusura ukabona twagusuye na madame tukaganira iwawe, bishobotse no bitwemerera, cyangwa ukemera kuza muri studio za Bakora Media ahangaha. Jewe ndi Eddy Kamoso, nanje ni Anny. Bite Anny? Ni sawa. Ikiganiro cya mbere twavuze ku bakobwa abakobwa twavuze ku byabo, ariko sinzi uyu munsi umva wateguye iki? Nkaba ntangwe kuramutsa cyane abariko baratwumviriza hano mu kiganiro cyacu Yesu iwacu. Nizere yuko ikiganiro cya mbere cyabashimishije. N'ubu dufite byinshi byo kubabwira. Nkuko Eddy abivuze, ubushize twigishije ku mukobwa yamenye Yesu ingene agomba kwitwara bamurambagiza kugeza agere mu rugo. Sinzi ko twabishitseko. Ariko uwo munsi naho turaza kuvuga cyane, icyo tuza kuvuga ni ku muhungu nawe yamenye Yesu. Bigenda gute iyo ariko ararambagiza, iyo ariko aradraga, iyo ariko arashaka uwo bazokubakana, bimeze gute? Ibyo rero nibyo Eddy nawe aza kudusigurira. Ushize yanyibanzeho cyane, ariko uwo munsi nawe nanje uwo munsi araza kumbwira ingene bigenda, ingene yabiciyemwo, cyangwa ingene asanzwe azi abandi bahungu bamenye Yesu ingene bigenda kugira ngo bashobore gushika ku Imana yabateguriye. Urambaza se cyane gose. Ndi tayari gusubiza ibibazo. Rero ngiye kumubaza nkuko yambajije, nanje mugiye kumubaza kuko inyishu niwe tuyishakamwe uwo munsi. Ubushize yari umukobwa, nanje ico gihe ko nagiciyemwo, nagerageje kuvuga uko nabibonye, uko mvyiyumvira, uko mbibona bitegerezwa kugenda. Rero uwo munsi Eddy nawe aza kutubwira ingene bigenda. Eddy, turashaka utubwire umuhungu yakijijwe, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, iyo ariko arashaka uwo bazokubakana bigenda gute? Akijijwe yo kwitwara gute muri urwo rugendo arimwo? Nizihe ndangagaciro agomba gushira imbere kugira ngo ashobore gushika ku Imana yamuteguriye, kandi umukobwa nawe yamenye Imana? Jambo ni gwawe mesi. Ikintu cya mbere navuga nuko hari abari bubyumve neza, hari n'abandi bari bubyumve nabi. Ikintu cya mbere ku musore, umusore, ikintu cya mbere iyo yakijijwe, akimara gukizwa agira umuriro udasanzwe. Ubwo ndavuga ibyo naciyemo. Uwo muriro iyo arebye nabi uramutwika, cyangwa se nawe yabyitwaramo neza akazimya umuriro. So iyo umuntu akijijwe hari ukuntu uhinduka, bikaguha igikundiro. Hari ukuntu uhinduka, kuko Bibiliya iravuga ngo abari muri Kristo Yesu baba babaye ibyaremwe bishya. Iyo wabaye icyaremwe gishya, buri muntu aragukunda, n'impano zari muri wowe ziragaragara. Izo mpano zitangira kugaragara. So izo mpano zituma ukundwa n'abakobwa, abagore, abana. Iyo urebye nabi rero uri umusore ubigwamo. Niyo wabandi usanga yagiye mu rusengero afite umuriro, ejo ugasanga yaragiye burundu. Urabyumva? Yarasanzwe afite ingeso yo gukunda abakobwa cyane. Yagera mu rusengero ya kamere
ntipfe agakomeza n'ubundi kugendera muri b'abakobwa akagenda n'ubundi akomeza yinstara abakobwa ya mpano yari afite atarakizwa akayikoresha mu rusengero ariko mu buryo bw'umwuka akabikatisha ariko akagenda yonona cyangwa se yangiza ibindi ariko ubu ni ku muhungu wakijijwe igice kimwe ni Eddy ikindi gice ni umukristo donc ni ukuvuga ngo aratambikije aha ariko umuhungu wakijijwe byo mbere na mbere ndashimira Imana kuko mu gukizwa kwanjye nakirijwe mu maboko y'umupasiteri uri strict kandi wadukurikiranaga cyane witwa Pastor Evariste Rwabikinga nkunda kumushimira cyane ku buryo we ntabwo yatinyaga kutubwira icyaha kandi akavuga ati buretse n'icyaha n'Imana icyaha cy'ubusambanyi uri mu rusengero hari ibihano biteganyijwe urahanwa mu buryo bukomeye so nimba rero wumva warakunze warabengutse umukobwa mwegero wimubwire ariko nuba tayari icyo gihe rero byatumaga ubwo ndavuga ndi kuvuga twebwe uko byatugendeye ntago navuga iby'undi muntu yikizwa rero urumva mu bisanzwe ndashimira n'Imana ko nta bakobwa nigeze mbeshya n'igihe ntarakizwa n'iki ariko kuvuga ngo ndabeshya abakobwa mbashyireho ibyo rero ntabyo twomenya kireka hari umuntu aje akatubwira ingene byari urumva kuvuga ngo ufashe umukobwa umwe mushize aha wa kabiri hano wa gatatu hano mbeshya abakobwa batatu oya ntago bisobanura yuko ntakoze ya muri scolaire sibyo ku ishuri ukakunda nabi bya by'ubwana bya butoto bya bindi wamwanditse mu gakaye ariko n'ubungu hari umuntu ushobora kubaza izina sindibuke kandi twariganye kandi byitwa ko ngo twakundanye ku ishuri ariko rero nkimara gukizwa nafashe umwanzuro ndavuga nifashe umwanzuro nje ngiye mu nzu y'Imana ndakijijwe ntangiye gukorera Imana ngira amahirwe nakirwa na Pastor Evariste Rwabikinga icyo gihe naje muri Assemblée de Dieu gitwaza kiriyo hari umuriro w'Imana mu buryo budasanzwe ku buryo ntago wapfaga gukina kuvuga ngo waje mu byaha by'ubusambanyi icyo gihe barakudetektaga umwuka wera akakudetekta hari waba uri kubeshya agakobwa byaramenyekana kubera umwuka w'Imana wari uhari bimpa imbaraga zo kurushaho gukunda Imana noneho icyo gihe rero nagendaga nkura uko nakomeza gukura niko nakomeza kuvuga ati kameme nzarambagiza nte nzabona uwanjye gute urumva nzabona uwanjye gute ni gute nshobora kuzarambagiza ariko hari umukobwa ntashaka kuvuga izina byageze igihe numva ntangiye kumukunda sibyo ariko nyibaza nzabimubwira gute ndakishijwe pastor yaravuze ngo umunsi azabona uduhungu dukururana none Eddy ntaguciriyemo gute wiyumvira ngo uzobimubwira gute eske ku bahungu biragoye kugira ngo yegere umukobwa mubwire ngo nagukunze naragukunze ndifuza yuko twobana mbega ho muri ico gihe hari mu gihe cyuko wowe warugeze gushaka canke byari bimwe byo mu makorare ndazi kuntu bimeze aho rero reka nkwereke nakije ndi no mu gihe cya adolescence ndi muri adolescence uruva ko bitabyoroshye so nukuvuga ngo byanze bikunze numvaga abandi bavuga ati kanaka yashatse kandi icyo gihe ndabyibuka yuko nari ngiye kurangiza secondaire ndavuga nti ndangiza secondaire hanyuma noneho ndahita nkora iki uko ndahita ndeba ukuntu naza n'umugore kuko ndakijijwe kuko habaga hari n'ibigeragezo hari abakobwa bambwira ko bankunda hari abakobwa bavuga ngo Imana yakunyeretse yuko ari umugabo tuzabana kubera amavuta yarandiho sibyo okay urakoze cyane ndumva bitari byoroshye ariko ndashaka utubwire nubwo byari bimeze gutyo muri rusange biroroshe ko umuhungu abwira umukobwa ngo ndagukunze ndagukunda cyangwa ikindi naco ni izihe ndangagaciro umuhungu agomba kugendera kugira ngo ashikire kuwe Imana yamuteguriye ani biroroshe kubwira undi mukobwa mudasenga hamwe kumubwira ko umukunda kubera ko musenga hamwe ni nawo ahubwo musenga hamwe numva ari we byoroshye uwo musenga hamwe kubera ko muba mumenyereye kubera ukuntu muba mwarareranywe mufite pasteur umwe
mufite ukuntu mwatojwe biragoye kuko uravuga uti nimubwira akanyanga kazagenda kubwira pasiteri ubwo pasiteri ntibazamfata nkaho nzunguruka abakobwa bose ariko mbigenza. none pasiteri yo kuza gushaka ntabwo mbuza gushaka ariko nanone ntabwo anyemerera kugenda mu bakobwa. ariko arazi ko igihe kizogera ugashaka uwo mu nzu kubakana. urumva rero icyo gihe rero bisaba gusenga kandi n'umukobwa akamubwira ati twese turakijijwe. urabyumva abaye ari uwa mbere umubwiza ukuri, ari umukobwa wa mbere wicara umubwira ati aha muri rusengero muri korali ndirimbamo muri worship team nta wundi mukobwa ndabwira ngo ndagukunda, nta wundi mukobwa ndavuga ibi n'ibi bishobora kuba ntaraba tayari yuko tubana ariko nyemerera umbere inshuti. jewe ndakubwira uko jewe nabigenza sibyo, ni ukuvuga ngo uko nabigenje ntabwira umukobwa ndavuga ni jewe sinshaka uripfana kuko ndi kuririmba hariya ndakubona umanuka ngo hakunirwa n'ijambo ngo ryonirwa n'uribwiye. yes so umukobwa naramwegereye ndabwira ni rero ukuntu bimeze ubwo uramuzi je ntago namuvugira ahantu bafite urugo rwe n'ibiki byose ndamubwira ni jewe bimeze gutya na gutya na gutya numva umutima wanjye ugukunda, so ko umutima wanjye ugukunda ntago nabipfana so mbabari umbere inshuti wasanga uri umwe mu bashobora kumfasha nk'abastab. ibyo rero byaradufashije turafashanya mu rugendo rw'agakiza kandi nkaba nashimira Imana yuko muri ibyo bihe byose twabaye gutyo, ariko tugeze mu gihe cyo kuvuga ngo tugiye kubana ni Imana yatweretse yuko ibyacu nyine atari iby'Imana bipanze ko tagomba kuzabana. urakoze Eddy, none nagomba umbwire, ndashaka kumenya umuhungu yakijijwe yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nk'uko ikiganiro cyacu cyitwa Yesu iwacu. uwo muhungu agomba kugenda kwitwara gute? agomba kumera gute kugira ngo izo ngeso ziwe naza kubwira umukobwa ko yamukunze bihave bisanga vyahuye canke yamwifuje kubera ko hari ingeso nziza yamubonyemo? ni gute umuhungu yakijijwe nawe yamenye Imana agomba kwitwara? ikintu cya mbere umuhungu wakijijwe wera imbuto. Bibiliya bivuga neza cyane igiti cyose kitera imbuto tubamenyera he? ni ku mbuto bera. umuhungu ukijijwe uramumenya, ni ukuvuga ngo haba hari ubuhamya uba ufite. icyo ni ikintu cya mbere. uri umukobwa ushaka kumenya umuhungu banza umenye ubuhamya bwe, amateka ye. ese ni izihe kamere yari afite, yahindutse iki mu buzima bwe? yaribaga ariko ubu ntakiba, yari umusinzi ariko ubu ntagisinda, yari umusambanyi ariko yarakijijwe, sibyo? noneho ukamenya ukavuga uti iwabo bamutangira ubuhe buhamya? kuko ndakubwiza ukuri ubuhamya bw'umuhungu ntibutinda kumenyekana byanze bikunze. wigeze kuvuga ko mu rusengero hari igihe umuntu akizwa afise umuriro mwinshi hanyuma akaja mu rusengero ariko ugasanga haracari twa tugeso yego kugucengacenga, ugasanga muri kino gihande ni Eddy, ikindi gice ni Kristo. ariko sinzi ko niba ibyo bintu bishobora kuvanganya, kuko hari ibintu ugomba gupfamwo kugira ngo ube uri muri Kristo Yesu nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. none muri ico gihe uwo mukobwa azomenya Eddy arimwo Kristo wa nyawo gute? umukobwa mwiza rero nta kindi kintu kibaho, urasenga. kuko iyo usenze ugasenga uri kumusengera wumva waramukunze cyangwa se uri gusaba Imana, Imana ifite ukuntu ihita ikwereka kamere ze hakiri kare, kereka winangiye. twagiye tubibona natwe, twagiye duhura n'abakobwa, sibyo? tugahura n'abakobwa ariko kubera nyine bya bintu uvuga ati Yesu yakoze ibikomeye n'ibiki byose, ukazagwa mu mutego
kandi iyo uza gusenga hakiri kare Imana yari kuvuga ati ngibi. Hari n'ibyo Imana yerekanaga yereka umuntu ukabyirengagiza. So ikintu kimwe kibaho ni amasengesho, kandi Imana iravuga, Imana ishobora byose. Ibyo nibyo ndagushigikiye cyane. Gusenga Imana bituma Imana irakwereka, kandi Imana ni Imana yumva kandi yishura. Iyo ushatse kumva Imana urayumva, iyo ushatse kukwishura ku byo wayisabye irakwishura. Gusa jyewe yani ntago nemeranya n'abahungu bavuga ngo beretswe abakobwa. No. Gute se? Sobanuri? No. Kuvuga ngo weretswe umukobwa birashoboka, arashobora kuba yarasenze hanyuma Imana ikamumwereka. Gute none udashaka kwemera yuko umuhungu ashaka kwereka umukobwa? Okay. Reka nkubwire ikintu cya mbere. Kwerekwa nshobora kurota inzozi z'umunaniro. Pastor Evariste niwe avuga ngo muzajye mwirinda kuko amaso yanyu na mapare foto muzajya mugira bucuce hari uvuye mu nkuru z'ubunyagakobwa ejo ukabone uraruga fotora ejo muhure nako ati Imana yakunyeretse mu nzozi. Jewe ikintu nemera no gukunda nkuko nagukunze yani. Ndagukunda, ndakwegera, ndakugani, ndagukunda. Urukundo rwanjye urwakira. Sibyo? Ibaze iyo nza kuvuga ngo nakweretswe. Sibyo? None ibintu byacu bigapfa. None Eddy, kwerekwa kwa 10 na kangahe turi kumwe. Kwerekwa ntibibaho. Kandi ikindi naco nimba tuzi ko kwerekwa bibaho, birashoboka. Ego ushaka kugira inzozi z'umunaniro kubera ko wamubonye ukamwifuza. Mu gihe weretswe umuntu nawe utari bwabone n'amaso yawe. Jewe nzi abantu benshi abagiye berekwa 90% ingo zarasenyutse. Bisigura ko kandi nushaka rimwe tuzabatumira hano muri studio, ni hanini tuzakora na kamera zirahari. Nuko ngo batubwire ukwerekwa, arakubwira ati jewe zari inzozi kuko yaza kuba nareretswe ari Imana binyeretse. Nitwari kuba twaradivuga. Ariko uremera neza yuko Imana ishobora no guca mu nzozi? Birashoboka. Birashoboka kuko muri Bibiliya harabagiye muri Bibiliya ntago Bibiliya nyifite 100%. Ariko Bibiliya ntago ivuga ngo niwere ku mukobwa umurongore. Bibiliya avuga ngo nubona umwari ukamwifuza ukamukunda mwurongora. Sibyo? Yego. Ntago Imana yari inaniwe kuvuga ngo uwawe n'uyu. Sibyo? Yosefu, sibyo? Yosefu yari kwerekwa Rasheli akajya ngo jewe umuntu ni Yosefu, yabengutse Yosefu yari kugenda akavuga ati jewe Imana yambwiye yuko Rasheli ari we mugore wanjye. Akuna ariko yarakunze, arakunda umubiri ko yavuga ati jewe ndabona uyu mukobwa n'uyu. Urabyumva? Ati jewe nakunze Lea niba ari Lea nakunze, bamubwiye iki? Kugira ngo bapime urukundo azakunda nimba afite ubushobozi bwo kuzakunda umukobwa we. Yaramukoreye imyaka myinshi. Yamukoreye imyaka myinshi. Ubone urugero muri Bibiliya. Aramukunda, bamuha guhinga imyaka 7. Bisigura baza kunga ati tuguhaye umukobwa kwanza atubanze uhinge. Bisigura ko umukobwa uvuye ku Mana ugomba kumukorera. Uramuvunikira. Gute? Uravunika, nukuvuga ngo ikintu kivuye ku Mana ntago gipfa kuzura gikorera. Ani nawe urabizi neza. Nimba koko muri Bibiliya, sibyo? Umugabo witwa Yosefu yemeye gukora imyaka 7 ya mbere ashaka umugeni. Sebuka ati umva kugira ngo twemere neza yuko mukunda, banza uduhingire ubu mugaragu wa imyaka 7. Arahinga. Irangi bamuzanira umukobwa wa mbere. Ati rwose atirika nkubwiza ukuri suyu nashakaga nagaruye umugeni nakunze. Isa ati urashaka ari umunake? Sawa. Kora indi myaka 7. Arayikora imyaka 10 ahinga. Bisigura ko kugira ngo ronko w'Imana yaguteguriye hari ikiguzi ugomba gutanga. Hari ikiguzi. Sibyo? Yego.
icyo kiguzi rero ni urukundo, ukaruhingira, ukarubagarira. Muri icyo guhinga rero ntabwo mvuze ngo ugomba kuvuna umuhungu, ntabwo umuhungu agomba kuvunika. Icyo gihe uvuga uti kameme narabimubwiye, namwemereye ko mukunda. So iyo rero umukobwa nawe yujuje amabwiriza, icyo gihe rero ako gashurwe kawe, hari umupasiteri nkunda cyane, niwe akunda kumbwira, arambwira ati nsuriza ako gashurwe kawe. So yarambwira ati Pastor Florien aba i Burundi, ati agashurwe kawe, ati gituma genda kubwira ko ari agashurwe nukugira uzura kuhira, uzura gasesa kwa mazi buri gitondo ugafate neza ko gashurwe kawe. So nuko ngo ishurwe urarifata kugira ngo uzaribyaza umusaruro. Amashurwe arazimbye, nukuvuga ngo ugomba kuyafata neza. Uko rero ni nako urukundo je nemera no mu rusengero. Niyo umuhungu aje kumbwira ati Eddy, umukobwa bimeze gutya, Imana imaze iminsi imbwira, ndavuga okay sawa, ni Imana imaze kukubwira, wowe wumva gute? Umaze gukora iki? Niye ntamwe umaze gukora? Okay, urakoze Eddy. Rero hari twinjire mu buzima rero busanzwe. Watubwiye umuhungu yakijijwe, yamenye Yesu, ukuntu agomba kwitwara n'ibiki, ukuntu kugira ushike kuwo Imana yaguteguriye bisaba amasengesho, inyuma y'amasengesho birasaba kuvunika kugira ngo ushikire ivyo Imana yaguteguriye. Nagomba kukubaza Eddy, nk'iyo uhuye n'umukobwa murakundanye, hari ibintu byinshi atakubwije ukuri mu byo yigeze gucamo, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo tubaye ibyaremwe bishe, ngo iyo dukijijwe ngo tuba tubaye ibyaremwe bishe, ni ukuvuga ngo ibyakira biba bihise. Nagomba nkubaze, nk'iyo usanze nk'umukobwa akubwira ngo yagendeye mu busambanyi akiri inkumi, atarakira Yesu, ariko by'ukuri yarakijijwe kandi yarahindutse, ibyo bintu yarabihevye, mugabo hari kibazo yahuye naco cuko ashobora kuba yarakoroye inda, hama muri iyo ndikamuviramwo ama complication, nko kuvuga ugasanga nka placenta, sindi kuntu yivuga mu ntoze, indibyara harya numura mu kinyarwanda, mu kitumura ngira ni okay, ugasanga ari abantu bontwenga kubera ko bazi ko nagomba kuba ndabizi. Hanyuma ugasanga nk'iyo place nagombye kubivuga mu rurimi wabyigiyemo, mu rurimi umuntu wese ashaka kubitahura, ariko numva biko biransiga cyane. Ugasanga nk'iyo placenta yaravuyemwo kandi abaganga baramubwiye ko atazongera kuvyara, uretse igitangaza kivuye ku Mana. Birashoboka, Imana nta kintu kimwe kinanira. None mu gihe yabikubwiye Eddy, akakubwira ico kibazo yahuye naco, ubwo mutubwira yuko uwo murongora kandi uzi ko atazovyara? Reka nkubwize ukuri, sibyo? Ngewe yicaye akambwiza ukuri, yambwije ukuri, ni Imana idashobora. Impamvu je mfite kwizera, mfite ukwizera, nuko ngo nta ndwara nimwe ngewe ishobora kuntera ubwoba ku mukobwa ngewe nakunze, sibyo? Akaba yampaye urwo rukundo, nta ndwara nimwe cyangwa se ikibazo cyari cyo cyose cyo ku mubiri numva gishobora kuntera ubwoba, kubera ko nizera ko Imana ikomeye, sibyo? Kuburyo uwo murongora kandi uzi yuko atazovyara, yambwije ukuri, namusengera, Imana ikayirema. Cyako tuzi ko abagabo bakunda abana kandi akurongora mutifazi ko none se abana reka nkwereke, sibyo? Iyi modoka yacu ipfuye par exemple, sibyo? Sinjya kwa Nyakana akashiramo pièce, sibyo? Niyo mukanishi dufite ukora imodoka, sibyo? Nukuvuga ngo nimba Nyakana no mukanishi, nimba Nyakana ambonera pièce de rechange gushira mu modoka, yakozwe n'umwana w'imodoka tukongera tukagenda, Imana inaniwe iti no gufata Francetani bari nuzani ariko muyita, sibyo? Ingobyi ndagitoye mu Kirundi, ni ingobyi nyine. Ingobyi Imana niyo yiremye, Imana kuki dashobora kongera kwirema nimba ari yaduhuje.
ikaba inashaka yuko tuzabyara. mu gihe mutavyaye naho biragenda Yambwije gute ukuri. rwa rukundo rurakomeza Umva nkwereke, canke haragera igihe reka nkubwize ukuri. ukidodomba. Ani reka nkubwire ikintu kimwe. Iyo wabonye igiti, kandi nkunda kubikubwira no mu rugo, sinzi niba wibuka mugize kunyerera n'umwana, mbanza mfata wowe. Urabyibuka? Ntago ndi ukubeshe. Navyibuka baranagusetse ingene wamfashe. Aha, abantu baranseka ati ubura kufata umwana, ufata umuntu akuze. Sibyo? Reka nkubwire ngo Israel uko anyereye akagwa, icyo ni cya mbere kwanza mu buryo buri physique. Sibyo? Uko Israel reka mvuge mu kintu atembagaye hasi. Na uko tembagaye. Harya ni wowe ubabara cyane kusumba Israel. Ko Israel afite souplesse, aracyari muto, ashobora no kugira gutyo ukabona yagize. Sico kimwe nawe. Aho ngaho kubera ufite biro byinshi, ushobora kuguga kwikubita hasi bya biro, ugakubita umutwe hasi ugapfa. Noneho rero ni ikindi. Wowe uri igiti Imana yanyihereye. Imbuto ziva kuri wowe. Uri kubyumva? So aho kugira ngo kuramira urubuto, uramira cyane igiti, kuko igiti nicyo kivaho urubuto. Hari abantu bari bunyumve nabi, ntago nanza abana banonye ndabakunda cyane, ariko narabigisha imbabwira yuko ntibazigera bagira valeur nk'iya mama wabo, kuko bakomotse kwa mama wabo. Donc bisobanura iki rero? Wowe nimburi igiti Imana yampaye, nzagerageza gukora uko gishobotse, uko nshoboye kose kiveho imbuto. Ati ni gute? Ntago ndi umuganga, ariko ibyo banaganga bananiwe, mfite doctor w'abadoctor, shobora gusenga hacu umwaka umwe, uwa kabiri, uwa gatatu, hashobora kuzavaho umunsi umwe Imana igakora ibitangaza. Ni kenshi Imana yagiye ikora ibitangaza kuva nkora kuri radio 10 n'abakuwemo za matrice. Imana yakoze ibitangaza barabyara. Urakoze Eddy. Urakoze kuba ari ukubibona. Twizere ko abandi bahungu bamenye Imana, bizera bazi ko Imana nta kintu kinanira. Muri commentaire muze mwitubwire nimba nawe wokora nkuko Eddy yabikoze. Mugabe ico nzi ico nuko ahanini kenshi iyo nk'umuhungu ahuye n'umukobwa, kumbura umukobwa akagira ikibazo, hariho abatashobora kuvyakira. Ndabeshe Eddy? Ni hari abadashobora kuvyakira. Ariko Imana ishimwe ko Eddy yatubwiye nta kintu na kimwe wewe atakintu cari kumukanga, kire kudafite Imana. Hanyuma ikindi naco Eddy ngomba ko umbwira neza, ndashaka umbwire ibyo byose. Yego umukobwa yarabikubwiye, mu gihe bishitse naho ugasanga umukobwa kumbure ntavyo yakubwiye, kubera ko si bose bavuga ukuri, babwirana ukuri iyo bari muri fiançailles. Nimba hari ikintu kitagenda neza, hari ababihisha kubera avuga ati ninabivuga arahava ankatira, kandi jewe numva ashaka kwirongorerwa. Urumva rero ivyo kumubwira ibikini bikara, abantu benshi bavuga ngo nta mpamvu yo kuvuga passé yawe ngo uyibwire umuntu muzokubakana. Eske natabikubwira ukazosanga ico kibazo caramubaye ko uwo mwana w'umukobwa wamaze kumushira mu nzu, hanyuma mwamaze kubana, ubimenye umaze kubana, kumbura amaze imyaka 2-3 atarasama, mugiye kwa muganga mugasanga habaye ikibazo nk'ico, yangovye na kifisi yavuyemo kubera ko kumbure muri passé yiwe yitwaye nabi. Eske iyo wabimenye anta ko umuhungu wamenye Imana wakijije, uramubabarira? Ndamubabarira ko nzi neza yuko mbana na shetani. Gute mbana na shetani? Kubera nimba hari ikintu cya mbere kibabaza umuhungu, uzi umukobwa kuza akakwemeza. None buretse gato hari ibintu bibiri, kandi abantu benshi cyane barabizi. Reka tureke kubivugaho cyane, sibyo? Tureke kubivugaho cyane kuko abantu benshi hari n'abagabo babikomerekeyemo cyane. Yego Eddy, umukobwa akaza akamwemeza ukuntu ari isugi. Okay, none Eddy, nimba ushobora kumubabarira bikubwiye ukumva umutwara muri ico gihe, gute niba yaratinye kubikubwira
niba yatinye kubikubwira mutarabana muga ukabimenya apre hanyuma akagusaba n'izo mbabazi ko atabikubwiye ntushobora kumwihanganira nta mbabazi utanga no imbabazi ndazitanga ariko hari ikintu rwose iyo bigeze mu rugo mugomba kubwizanya ukuri ikiza nyuma ni ukuvuga ngo muca mwahukana ico gihe kubera ko ategeza abikubwiye dushobora kutahukana none mubana gute ariko kumwizera biba bikomeye sibyo kumwizera biba bikomeye kubera iki uyu munsi urajurambwa ati vraiment tangu nazaliwa nta mugabo urankoraho sibyo abaho arokore mama aho kabarokore no tugira nuzasure mu rugo tujye tubura tuganira ahantu muri jardin tugire gutya tukirinda yagira aho ngaho bakajya mu biryo rwose hari imiti batanga ukongera ukabisugi ibyo birashoboka hano mu biryogo rero nta kitabaye rwose bakatunganya uwo munsi n'uwo munsi ebana umugabo akabona amaraso ngiyo kado ugahanya ko bukwe ngo warongoye isugi ejo nyuma y'iminsi 2 ukagira preuve zifatika z'abantu bagiye baryama oya uretse n'ivyo ugasanga na yanzanda yarazikuyemwo kandi na yangovye yavuyemo ejo kandi yari isugi ugahura n'umudokiteri akakwereka n'ifishi aho yivuriye inda yamukoroze ari umugore mu bana uri kubyumva umugore mu bana mu nzu wamubaza barambeshyera biriya n'ibiki byose n'ibiki byose so ushobora kumbwira ukuntu waba muri urwo rugo ariko reka kwishira nawe wishyire mu mwanya wanjye sibyo uyu munsi nimba hari amakuru ntaguhaye sibyo ariko Eddy wibuke ko nawe wababariwe narababariwe yego sibyo sibyo ariko utasabye imbabazi ariko wabarirwa rwo wasabye imbabazi warababariwe wabarirwa rwo wasabye imbabazi reka ndakubwire igiciro Yesu yatanze ku musaraba ntavyo twari tumerita urumva yaradukunze turi babi uko turi kose turababarirwa ariko ni uribuka ko utari ba Yesu turaba ariko tugomba kugera mu kirenge mu ca Yesu gutera ikirenge mu ca Yesu ariko ariko uzi gutera niba uri umukristo ubanza kubitekerezaho niba uri umukristo ugomba kwakira izo mbabazi kubera kuba umuntu umunyembabazi kubera ko uzi impamvu Eddy kubera ko nino saha nituguma ducumura erega reka nkwereke impamvu byo nabivuze gutyo sibyo rwose uciye bugwa ati kameme kubera ko nukugukunda numvaga rwose ngukeneye numva mbikubwiye yuko wababara rwose yaciye bugufi wenyine nivyo navuze ariko nturinde kubimenya kandi ukabimenya gukora ubushakashatsi buriya rero kubera nuko umunyamakuru n'utundi tuntu umuntu aba yaraciyemo urumva bituma umuntu arushaho gucukumbura urabyumva uyu munsi turabana nyibaza ndavuga nako se ko buri munsi nzi ko ibintu bigenda neza impamvu udasama niyi ejo nkazasanga muri sakame yawe ugendana ibinini bikorora inda imbuto zagiyemo uzikuramo uri umugabo utabizi ni ikibazo gikomeye cyane no mujye mufata n'abagabo no mu bumve niyo mpamvu n'iki gihe ingo nyinshi zisenyuka ukabona umugabo urugo rwaragiye sibyo bakabate biriya n'ibiki byose hari abagabo hanze bakubiswe bahuye n'ibibazo bikomeye akavuga ati tuzabihungira tuzabiganiraho hari ibintu rwose birambiranye twizere ko tuzoronka nk'abantu bishobora kuba byarashikiye bakaduha ubuhamya nyine byagenze hanyuma ikindi nacyo Eddy turakomeza kuvuga iyo Yesu ari muri wewe hari ibintu bihinduka uko biri kose cyane kandi hari ibintu wihanganira rero twavuye kuri ibyo by'umukobwa ashobora kuba yaragendeye mu busambanyi ugasanga hari ibibazo byamukurikiranye ariko nagoma nkubaze mu gihe naho
iyo nda by'ukuri atayikuyemwo ariko akaba afise umwana yaravyaye umwana ntiyabikubwira umwana kumbure yarasigaye kwa mama wiwe arakuze mugabo akabona nta mpamvu yo kubikubwira iyo bimenye naho aho nta kibazo bishobora kuzana mu rugo buretse nkubwiza ukuri sibyo iyo bigeze ku mwana byo nshobora kumutaho urabyumva nkunda kubikubwira kenshi ntago reka mbivugira sibyo hari ukuntu umuntu aba yarakubagaye ku mugabo ni ibintu byumvikana sibyo shobora kugira gutya kera ntarakizwa hakaza umwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu uri kubyumva nkunda kubimubwira ati twarakubaganye ushaka kugira gutya ukabona umwana araje nuko ngo ibintu bihari nawe uri umunyabwenge uhita ubibona ukuntu bimeze na story uhita uyikurikirana ariko umwana w'umukobwa nanone hari ukuntu ashobora kugira gutya agahisha ntabwo ari byiza ariko njye namutaho kandi byanshimisha ko uwo mwana aza mu bandi kuko ntabwo umwana yaba victime kubera icyaha cy'ababyeyi sibyo ariko ikintu twakora no kwicara tukumvikana tukareba ukuntu twarera uwo mwana sibyo nkanamubaza ko nta bandi bashobora kuba ari babiri usanze hari nka babiri batatu nabo icyo gihe mbwije ukuri nta kundi turabakira twashyira mu rugo ibyo mugabo bikubwiye mwana amaze kubana ndakubwiza biroroshe kwakira mugabo bikubwiye mwana amaze kubana yego cyane cyane abazodukurikira bazotubwire nimba nabo ariko byogenda cyane rwose ntabwo nshobora donc passé y'umuntu sibyo ikintu nk'umwana ni ikintu udashobora guhisha hari ibintu udashobora guhisha arababihisha urumva ariko jewe numva ntashobora kwa ariko Imana ishimwe yuko wewe uwo mwakira naho yoba atabikubwiye ubwa mbere hanyuma rero Eddy twavuze byinshi twavuze ukuntu wo kwihanganira ibibazo nk'ibyo umukobwa ashaka kuba yarahuye navyo kumbure ni wewe hari abandi badashaka kubyihanganira harashaka kuvuga ati je niba tabimbwiye hakiri kare ibyo nta bindi no kuvuga ngo turasambo oya impamvu jewe nkubwira ani mvuga gutyo ubu se Imana izanya abona ataye mu zakapote Imana ikavuga ati nzanya abana bose bagiye mu dukingirizo muri za boîte mu mahoteli mu ndaya muki byose nabo wandese kubera ko umugore ari wo wagaragaye niwe utwara inda niwe dukira urubanza Imana ikavuga ati abagiye mu zakapote nkuko dukunda kureba ati kanaka yateye inda ariko bakibagirwa bo abo bajugunya hasi ukiri ngaho Eddy uvuze neza ngo abagore kenshi nibo bakunda kuba victime y'ibintu ugasanga nibo bakunda kugaragara kumbure ko ibibazo bibakorako aho dushaka kuvuga ko nka wa mukobwa ashaka kuba yaragize ikibazo runaka ashobora kuba nk'umuhungu yamuteye iyo ndico gihe agahura n'ivyo bibazo ashobora kuza gushaka umukobwa nawe kandi ugasanga yashizeho ama principe akavuga ati yasanga afise umwana atavuga toya jewe niba waravyaye ntibikunda kandi akibagira ko hari uwundi nawe yateje ikibazo noneho buretse n'ibyo ani uzasanga abakobwa benshi uko nkunda reka nkwereke abagore mutandukanye natwe sibyo kugira ngo umukobwa ahishe ikintu haba hari ikibazo haba hari igikomere aba yarahuye nacyo urumva rero ani impamvu navuga natangiye ubuzima bw'umusore wa gikristo ko yashobora kwitwara ukijijwe uko yarambagiza ariko urumva tugeze no mu rugo tugeze dukubisa ahantu hose ariko ngewe ikintu ushobora kuvuga hari kugira ngo umukobwa ahishe kugira ngo umukobwa ahishe umugabo ko yabyaye hari ibintu bibiri kandi bitaba bimuturutseho bwana aba yarafashwe ku ngufu n'umuntu adashaka uri kubyumva ni gikomere fata nk'ubu ngubu umukobwa ukiri muto wafashwe ku ngufu n'interahamwe hano mu Rwanda uri kubyumva
ndumva nibi nyirakuru acika ku icumu afata uwo mwana aramureba ati mana ya mwana ajya kwiga. Uwo mwana niyo nterahamwe yaramufashe iramuvyola iramutemagura, afite ibisebe aho yagiye amutemagura papa w'uwo mwana. atemagura wa mwana, atemagura nyina. nyina, kandi yaramuvyoye amusiga hariya azi ko ari intumbi. uri kubyumva? fata uwo mukobwa n'iryari azatanga ubuhomye kugira ngo afunguke avuge ibibazo bye. none wowe nimba abashije kugira amahirwe arakubwiye, ntabwo wakongera kumukomeretsa. urumva iyo story? ugerageza kumwumva kandi ukumva ko hari ibintu ubona ugomba kubabarira byanze bikunze ibyabaye. noneho rero n'ikindi, ashobora kuba yarabyaye kera afite nk'imyaka 12 13. nibyo bya bindi usanga buri gihe ribu ikura ko gati amakuru nk'ayo mujye muyatanga dukurikira. nawe icyaha cyaba cyarabaye kera, umugabo yaguteye inda ari mwene wanyu, ari tonto waguteye inda n'ibiki byose, tanga amakuru afungwe kuko yahungabanyije ubuzima bwawe. urakoze Eddy, urakoze ku majambo tubwiye, numva bitanguye no kubabaza cyane. ariko Imana ishimwe yuko wewe ushobora kubitahura. twagomba dusabe abahungu, nyamuneka mwamenye Yesu, mumenye yuko hari imbabazi mwahawe, namwe mugomba gutanga imbabazi kuri abo nyina, cyane cyane abo baba barahuye n'ibikomere. hari umuntu ashaka kuba yarahuye n'ibikomere mu buzima bwiwe, akeneye umuntu amwomora ibyo bikomere. rero wewe nutamwomora ibyo bikomere, ahubwo numukomeza kumukomeretsa, naco uzobura kuramufasha mu rugo rwayo, kandi hazogera igihe urugo rusambuke, kubera ko mutabanye muteko murumvikana. no kuvuga ngo uko bikose urugo rurasambuka. rero abahungu n'ukuri mutubabarire, muze murumva abantu, mubumvirize, inama nazo mwumve inama. abasore hanyuma Eddy nawe reka tubwire inama yogira abasore, abo bahungu bamenye Imana, ni gute bo kwitwara kugira ngo bahuye n'umukobwa yahuye n'ikibazo nk'ico, naho bo barageze mu rugo, ukuntu bo byitwaramo. reka mbabwire mwa basore, dufite amaraso ashushe. umusore aba afite amaraso ashushe. ntuzagire ngo kubona umukobwa ugukunda avuga kwa ministre uri umwana w'umukene, ntugire ngo hari ikindi. iyo mpano ikurimo niyo satana abahiga. reka nongere nkubwize ukuri, ugomba kwitonda. nimba utarageza igihe cyo gushaka gushyira mu rugo umugore, witonde, usenge cyane, witonde cyane cyane. telefoni zanditse aho ngaho, uzanyandikire ngo uhamagare tuvugane rwose, nkugire inama y'ukurusha, kuko hari imitego nagiye mpura nayo, nkayisimbuka, iyindi nkayigwamo, nkabyuka, ariko numva nawe ubwo buhamya bwagufasha cyane. ariko icyo nakubwira, nimba ukijijwe wa musore, namba kuri Yesu araryoshye. nimba hari ikintu kibi no gukubita rivasi ukava kuri Yesu gatoya, ni ibintu bibi cyane mu buzima. hari ikindi kintu Eddy nogena ntakubajije imbere ko turangiza, nagomba umbwire nk'iyo wakijijwe, wabonye umukobwa ukamushima, hanyuma ukaja nko kubibwira umukozi w'Imana, kumbure bazikora umuririmbyi mu rushengero, ni wowe urongoye korale, hanyuma ubwiye pasiteri turiya mukobwa naramukunze. eske ntibora bishika abapasiteri bakivanga mu rukundo rw'umukobwa n'umuhungu, ugasanga arakubwiye ngo ya gose ngo uriya muntu siwe mukwiranye, oya ndabona ujya mudashaka kubana, kandi wewe mugihe wamukunze muri ico gihe cyo byitwaramwe. eske uremera ibyo pasiteri yakubwiye, cyangwa nimba warasenze Imana yaramukweretse ukabona ko ari we, birakomeza bimeze gute? ikintu cya mbere yani ngira ngo nigeze nkubwira abantu, imitego imwe umuntu agenda agwamo, hari abantu babaza umuntu, sibyo? umukozi w'Imana ashobora kuba azi uwo mukobwa akakubwira ati wa muntu uramenye uwo mukobwa uzahura n'ibibazo. no buhamya mfite, bakakubwira ngo uramenye uwo mukobwa, cyangwa bakabwira umuhungu, sinja kuvuga umuhungu,
famiye bari abahungu ntibubaka, famiye bari abakobwa ntibubaka. Rero witonde, wavaho ukavuga ati abantu baranyanga, ariko ni byiza gukora analize ukanasenga. Nimba pastor yabikubwiye canke mu kwiyemera cyane ugacuvuga ngo mwuka w'Imana ari kumwe nanje. Aturabona rero ko abantu bari kuturwanya rero tubikorera icyo. Aho rero ugasanga ubwe mu bibazo, ariko ni inama z'abantu zirakenewe. Ntago bisobanura ko mugomba kumva amabwiriye abantu, ko abantu nabo si beza. Na pastor nawe ushobora kuba aho ngaho ari umunyamubiri uraho, swate yifuza uwo mukobwa kugira ngo ajya mureba aho ngaho cyangwa se ajya musambanya. Urumva? Ariko ni byiza kumvira inama, kandi rega n'umuka w'Imana, umuntu uri mu muka w'Imana uramubona n'ukuna kugira inama. Urabyumva? Ukuna kugira inama, wowe urabifata ukagerageza nawe ugaperereza, ukajya uvuga uti ibintu bambwiye nibyo. Wamara gukora ubushakashatsi ugasanga icyo kintu sicyo. Kuko Anny, ndakubwiza ukuri, sibyo? Ubu ngubu uri mu mwaka wa 10 na kangahe tugiye tubana, sibyo? Tuziranye. Hari ibintu bashobora kuza kuvuga ati Eddy yakoze iki, kuvuga ati ntabwo ari Eddy. Hari cyo mushobora kuvuga ati Anny ameze uku, ni anuvuga siwe. Kubera iki? Kubera ko tuziranye. So rero niyo mpamvu rero kumvira inama ni byiza. Anny, buretse mubwira ikintu kimwe. Mu rukundo rwacu ntabwo wibuka yuko hari abantu twagiye duhura nabo, sibyo? Twagiye duhura n'abantu batandukanye. Batobi. Now yes. Batobi na Sandra. Nahuye n'umudamu n'ubu njya mushimira. Yaravuze ati Eddy, ndabizi ibibazo ufite, ndabizi agahinda ufite, ndabizi ntumbeshye ukeneye umugore. Uzagufasha mu murimo w'Imana, uzagufasha rwose akakubyarira abana kandi azakurira abana neza. Atari kureka nongera nkubwira, hari umukobwa mbona mukora. Uri kubyumva? Sindakubwiye ngo Imana yanyeretse. Atari ko iwabo ndabazi. Twavuga ko aricyo cyatumye ukundana. Ariko buretse n'ibyo agatima karimo kandi nawe urabizi. Ariko nari ntaratera intambwe kukubwira ko wambera umufasha. Ariko ibyo bintu byose, ubwo buhamya bwiza nagiye nkumvaho. Urabyumva? Rimwe naravuze uribuka rimwe mu gitondo karenzi wa natsi imodoka ndaza mu gitondo kare hafi saa 10 na zingahe, hafi saa 12 n'igice mbere yo kujya ku kazi, sanga uri gukubura. Urumva? Nahise nko filime ibyo uwo mudamu yambwiye kati Yesu aguha umugisha di. Urumva? Ndakonfirma ndavuga ni okay. So mbonye ababyeyi rero ndavuga ni ngaha. Urabyumva? So inama rero pasteur cyangwa se undi muntu ashobora kugira inama akakubwira n'ukuntu ushobora kugenda. Ntago mvuze ngo ubyemere 100%, ariko nawe utera intambwe uvuga ati ibintu bambwiye nibyo. Kuko uwo mudamu yarambwiye ati uriya mukobwa yararezwe, iwabo mama wabo yarabareze, baritonda rwose. N'abakobwa babiri bavindimwe, nihaza uwa gatatu utararezwe na pasikazi. Ntuzapime, niko yambwiye. Atariko abo bakobwa babiri, umwe aheruka gushaka kugira mariage, uyu nawe Eddy ntukeneye umugore. Ati shaka uwo ngo. Urumva ko nateye intambwe ndaza ndareba nimbye koko ibyo bintu. Urumva ntihabaye kwerekwa. Ntihabaye kwerekwa. Habayo kumva, gucukumbura no gukunda. Neri intambwe ndahinga, ndavunika. Ako kan. So nibyo rero basore rero tugana ku musozo. Abasore rero nibyo nababwiye, mwitonde cyane. Mwitonde, mwirinde ama invitation mutazi, kuko uzahora n'umukobwa umwe abakobwa batuza amavatire, agukubita akavatire uvuga ati uyu niyo mugore. Agenda ku attention. Nyagira umuntu cyangwa ikintu cyo gukura kuri Yesu. Guma kuri Yesu, guma mu gakiza. Nawe ukaba utarakizwa, warebye iyi video rwose ntuyirebye kubera ko Eddy Kamoso na madamu we bagize, ariko nizeye ko neza ko ukuyemo ikintu gikomeye cyane. Inama rero ushobora kugira, andika muri comment hariya, ukore subscribe, ukore share. Imana igumugisha. Urakoze Eddy, urakoze ku majambo meza udusangije. Nanje nagoma mbwire abakobwa, namwe mwiyubare ku bahungu baza kubashaka. Mugomba gusenga Imana.
ukabona by'ukuri ko ari uw'Imana yakugeneye. yego Ntivyoroshe iyo udasenga Imana, ariko hari ibimenyetso bizokwereka ko ikintu uhuye naco ari umugisha wawe. Niwanamba ku Mana, niwaguma ku Mana, ndazi neza yuko byose bizokunda. Rero mwakoze cyane kudukurikira mu kiganiro cacu. Imana ibahe umugisha cyane. Tuzosubire kora subscribe kuri Bakora Media TV, mugire share, muraba muduteye inkunga. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Ciao.